Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, amar ompu inarwai cinar angin sama-sama ada serentasa kembali wali ainain ake teda wali angi di ade FB ake dari tadoh kaso lau mada kaso munese minggu malalure ndaita tawa ora bahas wali masalah puasa dan ake ndaita nuntu wali masalah puasa kani kitab kuning, kitab At-Tadhib yang disusun oleh ulama. Semoga kita doa kaso mawara tabegum bihid dita. Semoga rumah Allah Subhanahu wa taala mbaitu na tenggoro wale de karawi ge puasa ake dan aun cora karawi bendaita selama murid woko ke mataho diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kerawin reta aun coro dosa semoga kengampute baru Allah Subhanahu wa taala. Amar ompu inarwai cinar angi sama-sama ada serentasa. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya'a ma wasala amdan ilal jawfi war ra'si wal huknatu fi ahadis sabilaini wal qai'u amdan wal wat'u amdan fil farji wal inzalu an mubasyaratin wal haidu wan nifasu wal jununu war riddatu. Wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'a ta'jilul fitri wa ta'khirus suhuri wa tarkul hujri minal kalami. Senedewa uba ainain ake ta baca waligu makalai di ainain kento taluak au itu dohle wati baca we artiin borol sambil luak au. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi dan aun cau gombi yuftiru de maka bata aun cau gombi ede bihi labu aun cawkum bi ede au soimu puasa ede asyratu asya'a wara sempuru mbua ma aun caw wasola malu'u amdan sengaja ilal jaufi ade kerombo warroksi dan tuta wal huknatu dan alat caki atau dicaki gai fi ahadis sabilaini dari sebuah dari dua buan cai wal qai'u dan lohi amdan secara sengaja wal wata'u dan au singarana berhubungan badan au binghim bojona berhubungan badan kacampo surumbu pala wa makalairau dan hanu edelah paa karakanci gumbi antau paa tapagala gumbi rahila buwei ede amdan secara sengaja fil farji dei entau sarasiwe gai wal inzalu dan losa an mubasyaratin wal inzalu dan losa oi poda an mubasyaratin karena au ngarana ngahi Profesor Tibrayare karena bere angi bere
kendakir ini. Kalau biri re, wal wature biri. Biri de bere de kendake, biri de kendake. Dia ngai profesor ka. Nah, losa oipo dah karena bere angi. Bere angi tanpa biri cuma bere empua. Wal haidu dan mairaa ru bedosiwe wan nifasu dan mairaa wali ru bedosiwe wal jununu dan ringu waridatu dan losa dari Islam. Amar umpu inarwai sama-sama di serentasa. Dari ada penjelasan kitab ake wara sumpurum buagu perkara dari maka bata puasan daita. Karawi sebaran daita salah satu di antara sumpurum buage berarti puasan daita nabata. Nah, aku masramba nama sesuatu wasola amdan ilal jaufi warroksi aun cauru maluu secara sengaja di ade kerombo mawara dituta dan serumbun daita. Luu sesuatu ede di ade kerombo mawarage nakabata kupuasan daita. Nah, jaga kata ho watilwa dituru caki di kerombon warang ni. Nah, kerawi seberapa daita, nah loa kebatari puasa. Nah, sehingga warawali kunggahi ulama makalaiga loa sewatipo matahari tergelincir. Bahwa matahari tergelincir ga liro ay mereka geke ay nara turu caki fiko kombi atau turu caki ilo atau korombo makalai gini. Kita dulu ke awangan korombo ini. Wati loa. Wal huknatu fi ahdi sabilaini dan alat caki gai dari antara sebuah di antara buang cai. Encai mebe yang dimaksud ke encai losa gai oiteri encai losa gai tai. Nawara perandai itu gimana turu caki ede deire aina atau ndaita umpama supu taneeta caki ta ede aina na kabata kaigu puasa wal qoi'u amdan au edem kelanjutan kaina ke di makabata ke puasa ndaita amar umpen lain sama-sama dari sana saya lohi sengaja sakit ku asa kalau agar lohi lau nurero ku masampu-sampu kalau agar lohi wati tahun ede nawaro separadou masangaja lohi na lo kiri bata puasana ode alasan kay peden hor lohi ora na maka na sengaja se lohi na bata puasana lain hal wati sengaja na tiba-tiba siaga lampana di kenggen cai bara wo timba lohi lalu sia pati bunen ede karawati sengaja na pala ini lah nu timba ngolo ka timba-timba ngolo pan wo timba ka pokoknya ini lo caci na bata ibu puasa lohi tekan laida. Masalah selanjutnya derung harana wal wata'u amdan fil farji empa biri angi rahila bovei biri de kalau bere de tudu angin laki kalau biri de kendake aina nakabata ke kepuasan dai ai marai maksudna pala ai mengadi de loa ni ai mengadi de loa ai marai pekanta aina nawaras dem kende dewe ki ai marai bunga puasa na batal hida aku puasana de lohi karena mabau karena puasa ke bune penjelasan madda minggu maulure darungarana al imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i tangara kay puasa re darungarana tahan karawin no ngaharonono labong pa biri rahilowei ay merai ide puasa nah sementara karawi para bandaita nabata kay puasa bune sentika ngahan daita bune sentika nonon daita ide balipkan di deweki. Kalau sodi pada mayata usta kebune kan nu daga wei emerai na batra bune puasa wati batana nu wei le mul sentikan nu pingga nu ciru de nu apa ciru yang kan bata
numpu apa wati batana. Nah, wal wata'u amdan fil farji. Pala nabunagu ay mengadise loa ngai qira'a uhilla lakum lailatal thiyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dihalalkan ay mangadi empaa biri rahilawei wati bunena dihalalkan ay marai pakantagi no mga puasa ke alum waragu cerita londoi ayat ake dalam bahasa Quran itu ngaran asbabun nuzul. Waraku sahabat Nabi ge ma biri ay mengadi da buzaina watir on tahambina ide bera langwan Nabi de akasengak de Nabi madakaso ora hanu lebih hanu au pokona ide lah ngena de buneru ke londo lalu ayat ake uhilla lakum lailatal siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan ngomi dohode ay mengadi hubungan badan suami istri lahir baiti bunena ay marai pakantaraina. Selanjutnya ideru ngarana maka batake puasa wal inzalu an mubasyaratin. Losa oi sara au ngarana saramone alum saramone kewara dua buah oi melosawara oi terila bawara oi poda maksudnya oi poda gini oi sara mone lah losa kaina laina karena empat bidi rahila bawai losa kaina laina hubungan badan rahila bawai pada losa kaina ederu ngarana karena sentuhan labo cowombi pala lain karena jima lain karena berhubungan sentuhan rima gombi losa batal puasana sentuhan dia gombi losa batal puasana sentuhan wiwi gombi batal losa batal puasana sentuhan ilu gombi losana batal puasana. Nah sentuhan aun caur gombi nah karena edan mendede atau au gembini pokoknya batal puasana atau losa oina karena reedana dosi atau dom au gembini losa kena de batal puasana dohoi. Maka pila kayo rokombi akin wal haidu dan haid dosi we mamaira ay marai sia bunga puasana tiba-tiba ay marai sia waktu may haidna waktu may raana kabata puasana na batal lalu puasana dedewali somporwali ner bungka jam 5 may lalu haidna bata puasana 5 menit nena bungka puasa may lora anak bata puasana ngori bungka may raana saha puasana kana. Nah biasa kaina dosi wege maira ana wara ini sampai pidunai paling soto itu ina maira anaga sanai ay marai sanai ay mengadi umumna dosi wege maira ana wati seini nai pidunai. Nah dan tumba kaina dosi wege waram sampai 10 nai. Nah dodoh edere wati puasa pala luar di cepe di ainai maka lain ngori gura puasa. Wan nifasu dan nifas re losaraa dosiwe ngori nganan anana losaraana umpama nganas ya bunga gura puasa losa anana losa darah nifasna ide bata puasana pila naik nifas ge waram sampai upam purunai bahkan waram sampai ini purunai darah nifas melosa. Nah loa DCP di hari-hari makalai di naik makalai nifas dan au darah nifas ke deru ngarana darah haid maka boro wekina selama dosiwe na elokona karena selama dosiwe kena elokona wati maira ana
Bun edeka warat do siwe nai naho ora ngiri meira age kumbingana naho ngi kumbina elokona naho ngaisia. Nah selama do siwe kena elokona wati meira ana. Nah losa ira haid na ede bagi ngarakena darah nifas, ra'an nifas. Nah darah nifas ge atau ra'an nifas ge darungarana darah haid madalosa selama na elokona. Begitu ngana losa ra'ana bo anana lawe losa darah ra'a wilada ngori ede ndeu raso rosa wali ra'a nifasna warama sampai upang purunai bahkan waram sampai inim purunai. Amar ompu inarwai bersama-sama di serentas saya. Wal jununu ringu. Nah, wala lapar dong ringu ke tampu na MCD. Jam baru MCD ringu sia bata puasana. Wau ede wara lalo jam 5 imbia ringu lalo sia bata puasana. Betul-betul ringu lain nak ringu weki ringu soabiri ede betul-betul ringu. Nah ringu mendede nak bata kayak puasa pala aina turu ringu. Amar ompo inalain sama-sama di serentas saya. Karena ede watil ana puasa do meringu. Nawara se do menda puasa ai marai caru rongkon ko doe. Carung nonol susu ai marai ini bunga puasa anggap aja do ede bunga ringu na. Bau ede tunti ala param lai tadi warung enggak. Alun warago warung mehengga kayak marai bunga bura puasa ini. Tunti lalu po warung ake menerima ngahad do meringu. Alu demalu ngahad do meringu cau sih. Alu mati puasa do ringu. Wal jununu ringu. Waridatu dan doma murtad atau domelosa dari agama Islam. Bunga puasa si merai atau puasa si MCD tiba-tiba si murtad losa di agama Islam maka batal puasa. Nama bau karena yang diwajibkan puasa ederungarana doma imbinco di rumah Allah Subhanahu wa taala. Amar ompu inarawai sama-sama di serentas saya eddeku sempurun buah eddeku maka batagai puasa ndaita. Nah bonus tengah hidup mentoina livan ndaita dari sorry atau livan ndaita dari oimoti hidup mentoina anai aina pocu owonga livamu alumu mabau losa deka pocu ndaita losa deka pocu ndaita dohne hengga ko bekina ponto ka bahwa nahengga ko bekina ponto lau ede kabun bekina kan lo oi wati ede saking hati-hati na dom tuan toina ndaita supaya aina waratoi sesuatu melu de korombo salah satu di antara korombo mawala salah satu na korombo loki jangan sampai wara melu saking hati-hatinya dom tuan toina saat karawina syariat aki. Amar ompu inarawaim sama-sama di serentas saya. Perhatikan betul bahwa aken cauk membatasi puasa. Palanggahi madda nak batal puasa poco sambil ngahani. Nak batal puasa de. Maalumu poco ga waro tolong bader hoy. Poco ga waro poco mo eli palawati waro wauna. Caro ko kafu kanarin de pala bombaye ede maka dua kaina wara ko pocuga mawara eli put palawati wara wauna ede nah maka baka tolu kaina wara ko mapocuge eli ngori losa pocu losa wale mawara moncas toi losa kencin ede ni ede ko tolong buah pocu de doy. Nah amar rompu inarawaim sama-sama di serentas saya. Kelanjutan dari penjelasan ada kitab ge wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'a ta'jilul fitri wa ta'khiru suhuri wa tarkul hujri minal kalami. Wa yustahabbu dan disunahkan
fi shaumi dari puasa ke ede salah satu asya'a waratulumbua masaramba kaina ta'jilul fitri karoci hingga puasa atau karoci bungka puasa wa ta'khiru suhuri dan kangiri po atau akhirkan ngahasao wa tarkul hujri dan wiipaki mancara minal kalami dari talar bila atau dari nuntu. Nah amar ompuy narawaim sama-sama dari serentasa di adi penjelasan kitab akewara kutolumbua masunah di adi puasa agenda ita masaramba kayana eterungarana ta'jilul fitri karocito ibungka puasa pun aik ompota hingga puasa ke begitu badau atau begitu pertama kali lu badau ga edeku sunagai bungka puasa aina kade sampai ngori badau dekat de sendai ta sampai ngori badau bade kanan dende nawana de hido ipiloko ni alum bade ka dob naru ma mandende nawaga Allahu akbar Allah kan dende kan tuwon ka hu akbar de bade ka dob 20 menit ede perlu isa hayya ala shalah dende lalu dende lalu de bade alum barak do kebang dake one hayya ala shalah hayya ala shalah derawat dengan dua ini amarom pun rahim sama-sama ada sentasai karoci to ipo bungka pala ina karoci berarti lain ada waktuna karoci dai ada waktuna akhirnya wara penjelasan dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis akhir diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ngahi Nabi ga la yazalu nasu bi khairin ma ajjalul fitra manusia harus senantiasa selalu di ade mataho au mataho dia salah satunya ajjalul fitra karoci bungka puasa kau ke manabin laita amarom pinarbai sama-sama desertasa mesti dikoroci hingga puasa ge atau bungka puasa karena bagian daripada karawi lamparawi mataho wal afdalu ay yuftaru ala thamaratin aw qalilin min ma'in thumma yusalli al maghrib thumma yatanawalu tu'ami in aradah. Penjelasan di atas kita pakai kelanjutan ederungarana seutama-utamana setahu-tahona ayyuftaro hingga puasa atau bungka puasa rem ala thamaratin atau si buah korma mengwara metolum buah atau malimam buah atau mapidum buah atau maciwim buah maganjil jauh hingga bungka kani kurma nawara sekurma pala ndai tak dimbojogana susah raka kurma kebun aku ada penjelasan ake au qalilin min ma'in atau nono wa'u oi setoi oi bura pasti pala dimbojo tumba ipi oi niu ana macaru wehani odori ngori ede wara macampo labo au ngarana wara macampo labo jus gombiata campo labo gola gombiata campo labo au mbi yang jelas wehawea sisi macina dai ade oi ede thumma yusallil maghribi wa umgori ke batam dai puasa bungkan dai puasa sambil maghrib ai nang halalo mung bungka ede tani loko tu sambiar bahe karena loko ndaita nawe di tahu se matani-tani tahu o meneo wa korma nawar sebuah korma hoti sewarana isirasa atau dimbojo nawar sebuah loka kani buah loka nawara sebuah awali memaci-macir ini
wa grosso kani grosso nono o ini taruh campur lebo jipa de carui neva ko neve di kompe lalu neve untuk puasa bagaimana mau nggak neva tiwara veina ngori eden daita sambiang magri thumma yatanawalu ta'am ngori ede ompo tangaha oha in aroda tanes nih tanes atau luangaha ngori sembiang magri rongko wao kombi rongko wao kahawa wao sembiang taraweh ngori ede ompo ngaha udah rongko wali deka hawa wali lalu bay mengak di tenes selau biri wei halal tibune na luwa mengak dini nah rawiya Ibnu Hibban bi isnadin sahihin annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza kana shaiman. Warah hadis dari Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, sanad matahu annahu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana shaiman, apabila Nabi kepuasana lam yusolli hatta yu'tiya birubin aw ma'in, wati posambiana Nabi ka sampai bungka kaina puasa birut bin korma membeca au ma'in atau oi. Nah artina Nabi Muhammad puasa dekana bungka wa'u kani korma wa'u edenono patu kani oi faya akula au yashrabu sambia wa'u ngori edena ngaha ompo na nono ya ngaha pasti nono masa ngahangga nono une wara gudum sempilan tu ina amcawai ada ne fangaharo ngaha mencawan ini ngori ede balai senai amcawai ada ngaha wali ne arakan seminggu amcawan ke ngahan caun ita kesae kau ngahan caun madau ti kau nono demboke madang ini guys ya bom nono lah Ibrahimu ngahas de nono kulu washrabu kalau nono kalau ngahaya nono. Nah, ede masaramba kaina masunna gai bunga puasa naita amaro ompu narwa channel angin sama-sama de serentasa. Maka dua kaina wa ta'khiru suhuri, akhirkan ngahasao. Aina ngahasao jam 1. Na deroci doloko na sidirni. Akhirkan ngahasao umpama subuh jam 5 kurang 10 menit. Nah jam setengah upare ruang hari ngahan itu paling kan 5 menit. Nes aman wari derhoe umpama subuh kan nih aman ke subuh jam 5 kurang 10 menit ngahan lalon dai dege jam setengah upa. Nah jam setengah upa ngahan dai ta tarolah ngaha itu sekitar 20 menit ngaha wa'u ede kahawa wa'u tenes rono kahawa ngori ngaha marongko sebatang ya 10 menit lah kahawa segala. Nah sekitar 5 menit sewati pemelu subuh ndaita wa'u ngori ngaha wa'u ngori nono tinggal persiapan sembia subuh ede go takhiru suhuri aina ngaha 2 jam sewati pemelu subuh dan naisi di sewar eli loko ay maray war eli lokwa ay membia war mapu jumpuran pipi. Nah disunahkan dodohoe wa ta'khiru suhuri ken totoi ngahasao sekitar 30 menit sawati pemulu sambia subuh. Nah oleh karena ide orang wara pengumuman di sigi-sigi kan daita tentang imsak kan. Dan imsak dia artinya ngaha, artinya nahan. Imsak dia nahan. Lua peluang ngaha, loa. Waktu imsak lua peluang ngaha, pala hati-hati. Semporo walidina maira. Waktu subuh, mangaha konggori ngaha, manono konggori nono, makahawa konggori kahawa, morongko konggori rongko. Biasanya lu imsak sekitar 10 menit sebati pemelu subuh.
Nah 5 menit itu berpeluang deh supaya tidak tergesa-gesa kita. Rawi Ahmad fi musnadihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala alhamdulillah wa orang mencoro balik ya gitu loh ya. Palain corona ge mencoro sehat. La tazalu ummati bi khairi ma ajalul iftar wa akhirus suhuri. Bahwa selalu wara mataho de umatku ngai nabi ga ma ajalul iftar. Karoci iftar, karoci buka puasa. Maka doanya wa akhirus suhuri dan akhirkan sahur. Nah, akhirkan sahur ide bagian daripada mataho. Dan waruya Ibnu Hibban warawali di hadis Ibnu Hibban inna ta'khir suhuri min sunanil mursalina. Sesungguhnya kakento ngahasao bagian daripada sunnah-sunnah para nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, warati penjelasan kitab akiki aku maksud daripada bun aiku waktuna mengakhirkan sahur de penjelasan di kitab ge wa yakunu ta'khiru bihaithi yantahi min at-ta'ami wa syarabi qabla tulu'il fajri biqalilin. Dan wara kaina mengakhiri sahur ede sekira ujung min at-ta'ami dari ngaha wa syarbi dan nono qabla tulu'il fajri sawatipo munculna sawatipo warana fajar setoi biqalilin setoi. Ya akhirnya nawa urawara waktu menana tinggal neta patokan. Pala ita doho alum sunnah ini. Pala ita doho tawause pi apa namanya? Tawause tahid loko ngaroci jam 3 de loa, ngaroci jam 2 loa. Pala karena ke bagian daripada mataho akhirkan sang hasau. Dan wara di hadis maka laiga di sahur de barokah wara berkana di sahur kaidin ide ngahasau endai pala na bone kon dai tanga wati sang hasau puasa lalo saha puasana pala sawati pemaru niat puasa wau karena niat puasa ga bagian daripada mawajib wati seniat na wati sahan puasana kone na puasa lalo kone na dang hasao pala sawati pemaru niat puasa wau tu ndai jam 5 am subuh tu ndai jam ini am subuh kan ndai orang niat tak kasengak dina maka sah puasana walaupun wati hasao. Masalah lanjut kaina masuna kayak gitu derungarana watarkul hujri minal kalami wi paki ngahi maiha nuntu maiha bondai tembo joge gampang ipi ngahi ta maiha ia angi ngahi da bae laita ia angi pehe maihan cau tala maihan cau saha puasana pala watiraka kai pahala donoe watiraka kai pahala. Di ada penjelasan kita pakai au maksud na ide ai al kalamul fahishu wal bautilu. Ede tu ngaranna ai al kalamul fahishu nuntu mabona wal bautilu dan batil. Ia angi ide ni. Ia pe yang cawung bingaran baik-baik ide. Na kabata gaiku pahala puasa. Bonus tika au kasami maki-maki orang. Lain maki-maki capek lain maki-maki de au singaida kaporoki hari do ngahiki hari do wal ghibati dan nuntuki hado zaman ke do nuntuki hado di grup WA nuntuki hado di FB nuntuki hado tabencang belirina yang herannya ndaita or ingatkan kan tak nuntuki angi di grup WA ge penuntuki hana saking luar biasa na gibah aki dia percuma ede ko ngahi nabi ga
rakam puna hidoloko, rangkam puna mangowo palau tirak kana puasa karena nuntuk kiha angi, karena gibah nuntuk kiha do. Na amar ompuy na rafaim sama-sama ada serentak saya. Mada wa kitab Sirul Asrar, warawali penjelasan di kitab Sirul Asrar ge masalah puasa ake kitab yang disusun oleh Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, masalah puasa tanuntu pedagu masalah puasa tareka gombe atau puasa syariah, warawali ke puasa hakikah. Pala madan dia menyampaikan yang sederhana saja puasa syariat dan puasa tarikah. Shaum syariati ayyumsika anil ma'kulati wal mashrubati wa anil wika'i fi nahari wa amma shaumu tariqati fahuwa ayyumsika jami'a a'dha'i anil muharramati wal manahi wal dhamaimi mithlil ujubi wal kibri wal bukhli wa ghairihi zahiran wa batinan lailan wa naharon fakulluha yubtilu shaumat tariqah fa shaumu syari'ati muaqqatun wa shaumu tariqati mu'abbadun fi jami'i umri. Waraku puasa syariah, waraku puasa tariqah, ngahindaita puasa tarekat. Aku puasa syariah re ayu musika anil ma'kulati ederu ngarana nahan dengaha wal masyrubati dan nono wanil wika'i fi nahari dan pabiri rahilai ay mirai edegu puasa syariah tolong buat ede bajaga bandaita pala jaga para bandaita wati ngaha wati nono wati karawi mendede panana karawi ke maiha-ihan kelai gabune nah lu de puasa tarekat. Wa amma shaumu tariqati fa huwa ayyumsika jami'a a'dha'i anil muharramati. Puasa tarekat ederu ngaranna nahan diri sarana anggota tubuh ke anil muharramati dari sesuatu yang diharamkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sarana anggota tubuh dari karawina kanta kay baruma. Bona sentika madan daita tahan karawina mancara. Fikon daita tahan kadeena nuntu maiha-iha. Kanta kaina kadeena nuntu maiha-iha. Wau ede kanta kaina nahan asana iluna karawi atau asan ke nuntu maiha-ihan cau. Tahan edina karawina lamparawi maihan cau. Tahan harimana karawina lamparawi maihan cau. Dan tahan sarana anggota badan ki karawi nama ihan cau mai ke berdosa de karawi ba bunga puasa ake ku tengaragena puasa tareka ngori ede wal manahi tahan diri karawina lamparawi kantari berumah kalau akan anil muharramati dari yang diharamkan Allah wal manahi dan yang dilarang kanta kaina wa dhamaimi dan karawi lamparawi matercelah maiha-iha poda boleh sentika mithlil ujubi boleh sentika ujub iri redengki raw edeni wal kibri sombo wal bukhli sawai wa ghairihi dan lengan hone de zahiran wa batinan secara lahir batin to watiloa lailan wa naharon ay marai ay mengadi do matareka puasa tareka na berusaha semaksimal mungkin kanta gaina sorumbun ke karawi lamparawi maiha lamparawi maharam lamparawi madosa ay mengadi lao ay marai to ay mengadi labu ay marai fakulluha yubtilu shaumat tariqah saraan ede musti dikerawi kaiba doma puasa tariqah tarekat ede sara karawi bisa doh ede supaya puasa nasaha
Nasara karawi gu wi paki manca ma nasara karawi gu wi paki rekan tagi baru ma yang diharamkan rumah Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang membatalkan pahala puasana. Nafasomu syariati muakkatun. Nah, sementara puasa syariat ge waktunya terbatas. Cuma 30 naim puang umpama atau 20 ciwi naim puang umpama atau emraim puang umpama ede Pak. Wa shaumu tariqati da puasa tariqo gitu doh muabbadun fi jami'i umrihi sara'a umur nage puasa caun-caun. Artinya nabi ipakiku karawi lamparawi yang diharamkan Allah wati karawi na karawi lamparawi dekan tari baruma dan sifat-sifat buruk dari adena bautinan wa naharun zahiran wa batinan. Mapau hindi dekaina karena ada kita pakai para penjelasan palandak ke pala aina ka ao bahwa do matarikake wati puasa na Ramadan na puasa Ramadan pala do matarikat wati hanya nahan wati hanya dangahana wati hanya danonon wati hanya dajimana pala do matarika ederungarana na puasa au al imsak sara'ana madosa sara'ana penyakit ujub penyakit hati ni pakai seragam sudah ini dan mesti dikerai benda itu bau karena nak yang hirum anggai nabi ya falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba shaimi laysa min shaumihi illa al-ju'i wal atas naipi kutumbana anggai nabi ya naipi kutumbana do mapuasa pala wati rakana au rakana cuman au ngarana rakana cuman hido labo mango wompa hido labo mango wompa mabau karena wati puasana asana dari nuntuki hadau wati puasana asana dari nuntu gibar redau wati puasana asana iarero angin wati puasana tala dabai tala ringorero wati puasana di kerawi kentu i angin itu pada ngapuasana ede rakam puana dodo edere rakam puana mangowo ona labo hido lokona de rakam puana hadis akir rawahu Ibnu Hibban falidzalika qila kam min shaimin muftirun wa kam min muftirin shaimun ay yumsiku adahu anil manahi wa idza innasi bil jiwari. Oleh karena itu seakan-akan kamin soimin muftirun na ipikut tumba na doma puasa palawati puasana. Deh. Kamin soimin muftirun na ipikut tumba na doma puasa palawati puasana. Au artina na puasa sedohor ni pal nutuki hadu seakan-akan wati puasaan ni. Na puasa sedohor pala gibat do di grup-grup WA gibat do senarun cai. Nuntuki hadu cau. Na puasa pala muftirun seakan-akan wati puasana. Wa kam min muftirin shaimun dan waraku doge di luar bulan suci Ramadan seakan-akan wati puasana para na puasa dodoh beake dodoh majaga ngaharan nonona dari yang diharamkan Allah dan do majaga karawina lamparawi maiha karawina lamparawi medosa akeku puasa sepanjang hidup amar ompe narwaim sama-sama deserentasai kama qala Allah ta'ala fil haditsil qudsi inna shauma li wa ana ajzibi rawahu Muslim wa qala Allah ta'ala fil haditsil qudsi li shaimi farhatani farhatun 'inda al-iftari wa farhatun 'inda ru'yati jamali sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi inna shauma li sesungguhnya puasa geru nahung hai rumah wa ana jazibi dan nahum colana nahum membain pahala hai rumah saking esena dohe pahala puasa ge rawahu Muslim wa qala Allah taala fil haditsil qudsi wa rawaling hai nabi di hadis qudsi li shaimi farhatani dong puasa wara dua buah kebahagiaanna wara dua buah diniokeun adena farhatun masalah bakai niokeun adena indal iftari saat bungkana puasa
hidoloko na maki serumbu na rome iu na dari amsidi sampai ay membia. Begitu Allahu Akbar niu adena hingga puasa sia sambil doanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Neo adena godoi nono na oi wehana kurma wehana wa haju neo adena neo ade make ngahi nabi ngahi rumagi. Wa farhatun inna ru'yati jamali, dan ngahi rumah wal di hadis qudsi ge, dan kebahagiaan maka doa kain neo ade maka doa kain doa puasa ge deru ngarana edana rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Irai akke ko maipin cincewi neo ade eda rumah saking desena deserentasana do makarawi puasa ge amar ompu inarwaim sama-sama deserentasa. Oleh karena ede obar luar baca mada kitab ay marai ake, semoga waratoi manfaatnya dirupa mada kaso dan itadoh kaso jaga toi pepuasa aina kiha pahala puasa ndaita dan aina kiha puasa ndaita isi po puasa ke katumba ibadah di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Edewa pun lu karongga bang madakaso insyaallah semoga umur panjang ndaita tenggor wale edda wali angi hari Kamis yang akan datang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.